ponovo smo u studiju. Dobro jutro svim gledalcima koji su se tek sada pridružili jutarnjem programu Happy televizije. Pardon. Sa nama ovog jutra je Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke. Dobro jutro. Dragoslav Bokan, reditelj i publicista. Dobro jutro. Pomaže Bog. I Dejan Vuk Stanković, analitičar. Dobro jutro, dobro nam došli. Ovo je srpska teška artiljerija. Kad ti kažeš, sa tobom zajedno, pazi, sa tobom zajedno. Dobro, ja sam pridružen. Jes nagovarate na sve. Da se izvlačiš. Da, Bokan mene pamti iz drugih vremena kad nisam ličio na Srbina, je li tako? Jeste, sećam se. Bilo je i takvih stvari. Bilo. Ali evo, održana je jedna akademija ili skup u Srpskoj akademiji nauka. Srbija je usvojila rezoluciju o ustaškom genocidu u NDH. Posle 80 godina od početka genocida nad Srbima, Jevrejima i Roma, poručeno da država konačno mora da krene u poslednji proboj Jasenovca. Radi reda, mira, bratstva, jedinstva, pravili smo se da se to nije desilo. Retke su bile knjige o Jasenovcu i tek u predvečerje ovih ratova 90-ih je počeo o tome da se govori čisto da se ne ponove ti ustaški zločini. Jer Srbima je zaista i u Hrvatskoj i Bosni pretila ista opasnost iz 1941. Čak i hrvatski istoričari Ivo Goštajn i Slavko Goštajn, otac njegov, su napisali 41. godina koja se vraća. Zaista se vratila u Hrvatskoj 91. 41. Samo da se ne vrati kod nas u Srbiju, to je najvažnije. Pa juče u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umjetnosti je održan taj veliki skup koji sam ja imao čast da vodim i da praktično govorim o stradanju u Jasenovcu, da najavim dobitnike plaketa i zahvalnica Udruženja preživelih logoraša Jasenovac i da vodim čitav taj, teško je to označiti, ali recimo program gde su bili akademici Vasilije Krestić, Matija Bećković, gde su bili umetnici poput Nataše Drakulić, gde je bilo mnogo novinara, diplomata, profesor dr. Darko Tanacković, ambasador Izraela, rabin Isak Asijel, unuka onog Isaka Danijela Danona koji je stradao u Jasenovcu, koja vodi Savez udruženja jevrejskih opština Srbije, najrazličitiji ljudi koji su se okupili na tom mestu da prime zahvalnice plakete, jer su to oni koji su pisali i govorili o nečemu o čemu se nekada pre toga nije smelo ni pisati ni govoriti i pokušavaju da nadoknade sve ono propušteno. I tom prilikom su plakete uručene, desetak plakete uručena onim najvažnijim institucijama i pojedincima. Evo, dobili su predsjednik Vučić, patrijarh Porfirije, Vladimir Putin, Gideon Grajf, izraelski stručnjak za istraživanje genocida, koji je i napisao tu kapitalnu knjigu Jasenovac, Balkanski Auschwitz. On je napisao te 3 knjige već sad, to je neverovatno koliko je jedan dobro organizovan čovjek. Koja je organizuje jednim nacijama, pomerila je više istinu o srpskim stradanjima nego decenije i decenije iza nas. Pa prvu plaketu je dobio u stvari Antonio Guterres, koji je bio generalni sekretar pre 3 godine. I napali su ga, zašto je on to dozvolio da se organizuje? Koji je dozvolio da se to organizuje i pa to su tone opreme, to je ogromna količina dokumenata, argumenata, ubedljivih fotografija koje niko ne može da porekne, raznih spisa, svedočenja. I to se zajedno se dogodilo u Ujedinjenim nacijama pre 3 godine, pre svega zahvaljujući trudu i radu Ljiljane Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova, koja je uspela da organizuje to, a onda iz svega toga je izrastao taj podvig Gideona Grajfa, koji je poznavalac Auschwitza i višegodišnji kustos naučni, koji prati dešavanja i pisanja o Auschwitzu i iz te pozicije je došao... On je bio i nekadašnji obaveštajac, on je učestvovao u toj akciji otmice Adolfa Eichmana pre njegovog suđenja. On je vrlo interesantan ličnost. Po njegovoj knjizi je napravljen mađarski film koji je dobio Oscara za najbolji strani film pre nekoliko godina. I on je mnogo ozbiljnija ličnost nego što, nažalost, neki od Srba govore. Je na našoj strani. Ali mi često i sami kapitulujemo. Ali samo da kažem da je tamo najvažniji su bili u stvari domaćini.
to je to udruženje preživjelih logoraša Jasenovac, to su deca, bivša deca. Znači, pošto su pomrli svi oni stariji, sad je došla posljednja generacija, to je ta posljednja linija odbrane Jasenovca. Stravičnije su dečije priče iz Jasenovca nego priče odraslih ljudi. Pa da, tu je bila i Jelena Radojičić Buhač, koja je... Po čijoj priči je i napravljena Dara. I koja je dan danas traga za svojim bratom po nekom belegu, iako je već sad to sigurno teško očekivati da je to moguće. Ona je bila gost ove emisije jutarnjeg programa i producenti su videli tu njenu priču. Da, i Gojko Rončević, koji je bio u Jastrebarskom, Slavko Milanović, koji je predsjednik udruženja, onda Lazar Kosanović, koji je iz porodice Nikole Tesle, isto jedan od stradalnika iz logora smrti. Ta deca koji su sad starci, a koji nose u sobom one strašne priče o ubijanju njihovih braće, sestara, majki, očeva, oni stoje kao živi spomenik i svedočanstvo i ogledalo naše savesti, to je naš odnos prema njima, jer je glavni poziv i priziv ovog jučerašnjeg događaja bio upućen ka tome da Narodna skupština Srbije usvoji rezoluciju o genocidu nad srpskim narodom izvršenom od strane Nezavisne države Hrvatske, i ta rezolucija je nešto za što mi svi verujemo da će biti doneta u parlamentu, jer ima mnogo razloga za, a nijedan protiv, i da ćemo praktično time nastaviti se borimo, ne samo pričom o tome što naši neprijatelji rade, nego i izvojevanjem onoga što treba da se uradi. Ja sam juče u tom mom govoru uvodnom i rekao da je to akcija oslobađanja Jasenovca. On, nažalost, nije bio oslobođen tokom Drugog svjetskog rata. Dobro, ovdje kažeš novi proboj. Novi proboj i istovremeno baš oslobađanje Jasenovca. Mi oslobađamo Jasenovac od zaborava. Jer, pazite, zaborav je isto što i smrt. Ali Dene, mi smo u situaciji da će čak i srpski parlament biti pod pritiskom da usvoji rezoluciju o srpskom genocidu u Srebrenici. Mi znamo da posle rezolucije Evropskog parlamenta 2009. godine svi parlamenti u regionu su morali da usvoje. Čak i srpski parlament je to usvojio. Parlament je usvojio deklaraciju. Da, i samo je pozivao se na neke presude u kojima se pominje genocid. Čak parlament Republike Srpske u Banja Luci usvojio rezoluciju i čak pomenuo 8.000 mrtvih u Srebrenici. Kako gledaš ti na ovaj pritisak? Oni govore o Srebrenici, a zapravo misle na Kosovo. Pa misle i na Republiku Srpsku i na Kosovo istovremeno. Na današnju situaciju. Da Srbiju oslabe u odbrani i Kosova i Republike. Upravo to, zato što je u stvari šta je ideja? Ideja je da se kaže u Srebrenici je počinjen genocid, Republika Srpska je genocidna tvorevina, samim tim ona nema nikakve razloge za dalje postojanje. I to se poklapa sa onime što smo videli na početku godine, a to je onaj predlog da se Bosna i Hercegovina preuredi i da se napravi Bosna i Hercegovina od 5 entiteta umjesto 2 postojeće. I čitava ta priča oko genocida u Srebrenici je u stvari pokrenuta s tim ciljem da se stvore propagandno-psihološki pa i simbolički razlozi da bi se preuredila Dejtonska Bosna. I to je jedan otvoren proces u ovom trenutku, s tim što se naravno traži sad neka vrsta regionalne saglasnosti na početku, da bi se onda kasnije u drugom nekom koraku dobila jasna naznaka kod ključnih zemalja Zapada, od Sjedinjenih Američkih Država preko ovih drugih država utjecajnih u Evropi, i onda u trećoj fazi pretpostavljam da ide i pritisak na Srbiju, da i ona bude deo tog procesa preuređenja Bosne. Paralelno s tim, naravno, intenzivira se i ovaj pritisak. Oni bi htjeli da Srbija ponudi Dodikovu glavu na tacni. To traže još od Tadića, Koštunice, do Vučića, traže kooperativnost na Kosovu. A ne, oni traže zapravo da se ukine ova entitetska Bosna i Hercegovina. A zanimljivo je da je to u stvari pokrenuto u trenutku kada je jasno da nema priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Pa je onda prošireno prosto područje pritiska i sad se sinhronizovano radi na oba plana, ne bi li se negde Srbija u nekom trenutku zapravo predomislila, napustila ovaj sadašnji kurs i išla u susret zapravo preuređenju
odnosa prvo u Bosni, a onda i promenjenje svog stava prema... Evo, opozicija u Srbiji se ne izjašnjava ni o Kosovu, ni o Republici Srpskoj. A kako ja vidim da se ni o čemu ne izjašnjava? Kako se ne izjašnjava? Pa većina opozicije. Većina. To hoće Aleksandar. Pa čekajte, zašto vi kad govorite opozicija svrstavate sve političke stranke u isti koš? Dobro, evo sad doći evropski Pokaj se, Marić. predstavnici, hoćete vi radikali da učestvujete na tim razgovorima sa Bilčikom, sa Tanjom Fajon? Oni ne učestvuju u onom prvom dijalogu. Vi očekujete da vas metnu na vlast neki iz Brisela, iz Haga, ne znam odakle? Ili iz Prištine, jel? A ne može iz Prištine. Dakle... Ne, evo recimo, juče je obeležena godišnjica onih demonstracija rušilačkih ispred Skupštine kad su ušli u Skupštinu. Sad, mi smo se tad smejali. Tad je Haradinaj za taj datum najavljivo krvavo proleće u Beogradu. Mi smo se smejali kao neka Čekajte, gospodine Marić, nešto ja da kažem. Ako nije problem. Ne. Dakle, što se tiče dijaloga, mi smatramo da je ponižavajuće za Srbiju da mi imamo strano posredništvo u bilo kakvom dijalogu između političkih stranaka, zato što samim tim mi negde pokazujemo da mi nismo jedna suverena zemlja koja samostalno donosi odluke, čim primamo i prihvatamo i tražimo da nam dođu nekakvi diktati iz inostranstva kako bi se ovde nešto u Srbiji uradilo. I zaista je skandalozno što bilo ko saslušava i predstavnike vlasti i predstavnike opozicija dolazi iz Evropskog parlamenta ili sa neke druge strane. Takođe, jedan deo opozicionih prozapadnih stranaka u Srbiji smatra da nije važno osvojiti više glasova na izborima. Dakle, nije važno šta misli određeni broj građana Srbije, šta misli srpski narod, već je važno da vas neko tamo prozove u nekim briselskim hodnicima ili kuloarima i da vas postavi na vlast u Srbiji, jer su oni tako navikli da dolaze na vlast. Aleksandar, nije to samo iz Brisela. Mi smo imali situaciju da je unuk što se tiče prvo ove teme, Primakova došao kod Vučića. To nije tačno. I rekao, formiraj tehničku vladu sa Đilasom. To nije tačno. I on ga izbacio napolje. To se nije desilo. Kako se nije desilo? To se nije desilo. Evgenija Primakova, odnosno Primakova poslanika Ruske dume, lično poznajem i to se nije desilo. Dakle, Rusija nikad nije sebi dozvolila da se meša na takav način unutrašnja pitanja Srbije, kao što se to dešava na dnevnom nivou od strane nekih zapadnih zemalja. Ali njihov predstavnik samozvani koji ovde, ti nemaš, ti imaš ovo u Srebrenici, nije bio genocid. Ali ima, recimo, Mlađan... Ja ne pratim Odu. Da, on je napisao, ima bedž FSB koji se prodaje na Arbaku. Dobro, ali to su... Koji se prodaje po buvljacima čak i u Beogradu. To su suveniri koji mogu da se kupe u Moskvi, ali to su već budalaštine i mislim da nisu u pitanju neki ozbiljni relevantni ljudi. Vučiću da izda Kosovo. Pa znate šta, imali ste jednu izjavu Dragana Đilasa dok je bio predsjednik Demokratske stranke. Dakle, 2013. je potpisan Briselski sporazum. Srpska radikalna stranka je podnijela inicijativu za ocenu ustavnosti tih sporazuma jer smatramo da je bilo veoma štetno po interese Republike Srbije na Kosovo i Metohiju ukidanje srpskih institucija na severu Kosova i mi smo organizovali jedan veliki protest u Beogradu povodom tog potpisivanja. A Dragan Đilas je kao predsjednik u ime Demokratske stranke dao jednu izjavu da će da podrži Briselski sporazum ukoliko Aleksandar Vučić javno kaže da je to u pitanju priznanje nezavisnosti Kosova. To može da se pronađe. Dakle, toliko o tome šta neko misli na Kosovo. Izbegavaju da kažu. Vezano za Srebrenicu i ove rezolucije. Ne, prvo samo da završimo Kosovo. Jedino je akademik Dušan Teodorović, koji je bio samozvani kandidat za predsjednika Srbije, čovjek koji se dokazao kao profesor saobraćajnog fakulteta, doktorirao na temi regulisanje gradskog saobraćaja kao rad pčela u košnici. Teoretski je to dokazao. On je rekao uvesti sankcije Rusiji, priznati Kosovo, sve uraditi šta od nas traži. Gospodine Mariću, mogu ja da kažem nešto budući da me gospodin Stanković direktno prozvao da nemamo stav o Kosovu i o Srebrenici? Ne, ali meni nije pitanje bilo vama, meni je bilo pitanje ovoj drugoj strani. Dakle, vezano za Gideona Grajfa, koji je jedan od naših saveznika i sada u ovoj borbi koju vodimo protiv antisrpske kampanje tog navodnog lažnog genocida u Srebrenici, koji je više puta u javnosti rekao da ne može se govoriti o zločinu u Srebrenici kao genocidu, zato što sa tim, dakle, gubi smisao cela ta
rekao bih, priča oko holokausta i u genocidu uopšte šta on u stvari predstavlja. Zanimljivo je da Skupština Srbije nije donela rezoluciju o genocidu NDH, ali je donela rezoluciju o genocidu nad Jermenima. Dakle, nad Jermenima koji su počinili Turci pre više od 100 godina. Mi smatramo takođe i vrlo je važno za Srbiju da uzvratimo neke udarce u toj propagandnoj borbi koja se vodi pre svega po pitanju nekakvog navodnog genocida u Srebrenici i da se u Srbiji uvede jedno novo krivično delo. Krivično delo koje bi propisivalo da svako onaj koji propagira da se u Srebrenici desio genocid bude zaprećena kazna zatvora. Ali, Aleksandre, donete su takve rezolucije kontra nas. Ko negira genocid u Srebrenici, pravi krivično delo, deklaracije može da ide u zatvor. Evo, mi imamo izjavu do skorašnjeg ili još uvek visokog predstavnika u Bosni, Valentina Incka, svako ko negira genocid mora u zatvor. Evo. Mi treba da se protiv te antisrpske kampanje borimo. Borimo na isti način kao što i trpimo udarce. Misliš li ti da će i srpski parlament biti pod pritiskom da se donese zakon o Srebrenici? Ja ne vidim taj pritisak, znate, vidite sad naslovne strane na kojima piše kako se nešto spektakularno navodno desilo juče u Prištini kada su kosovski, dakle, Albanci, šiptarski teroristi doneli nekakvu rezoluciju o genocidu u Srebrenici, kako je to nekakav pritisak na Srbiju. Mene je iznenadilo što su Albanci zakasnili u odnosu na Crnogorce. Da su oni prvi doneli to. Ali ne mogu da verujem šta to nas što treba sad da iznenadi. Dakle, šiptarski teroristi koji donose rezoluciju o Srebrenici. I kako, ja ne vidim kako to nas da natera da mi donesemo jednu takvu rezoluciju. Mi treba zarad istorije, zarad našeg naroda, zarad opstanka Republike Srpske, da pravu istinu o Srebrenici pokušamo da na što više adresa je moguće, dakle, da otkrijemo, da je ispričamo i da se borimo protiv kampanje koja traje već više od 25 godina povodom Srebrenice. Dakle, tamo se svake godine oko 11. jula organizuje, odnosno 11. jula organizuje taj nekrofilski performans i onda imate izjašnjavanja svih predsjednika svih zemalja Europske unije koji govore o nekakvom genocidu u Srebrenici. Imali smo nedavno i jedan od tih uslova koji dolazi iz Hrvatske o tome da ukoliko Srbija želi da pristupi Europskoj uniji mora da prizna da se u Srebrenici desio genocid. Mi jednostavno treba da primimo tog znanju, da znamo sa čim se suočamo i da u skladu sa tim na racionalan i trezven način donosimo odluke o tome kakav će biti, dakle, budućnost Srbije u smislu regionalne i evropske saradnje. Dejane, da li ti misliš da će novi uslov za bilo kakve evropske integracije, pored sveobuhvatnog sporazuma o Kosovu, ma šta to bilo, biti i priznavanje genocida u Srbiji? Pa ja mislim da je Srbija završila s tim pitanjem, sa tom deklaracijom Skupštine Srbije o zločinu u Srebrenici 2010. godine. Srbija je završila tu priču i sa Haškim tribunalom. I u Podgorici je doneta bila ta deklaracija, pa sad potraže novu. Dobro, ali Podgorica sledi kurs zemalja NATO. Ona je članica NATO. Je to neki NATO zahtev bio, NATO pritisak na Srbiju? Pa to je više diplomatski pritisak nego što je onaj pritisak koji bi došao od NATO-a kao vojne organizacije. Dakle, to je prosto pritisak koji se odnosi, kao što svi mi ovde možemo da konstatujemo, na pitanje statusa Republike Srpske koje je otvoreno. Ponovo na početku godine onim predlogom od 5 entiteta u Bosni i Hercegovini. I jedan od muslimanskih argumenta sve ove godine je bio da je Republika Srpska genocidna tvorevina i zbog toga oni žele da dobiju najpre regionalni konsenzus oko toga, da bi onda u sledećem koraku mogli da dobiju i širi međunarodni konsenzus ili što je veće moguće međunarodno saglasje o tome, da bi onda na kraju se zapravo krenulo na pritisak da se revidira Dejtonski ugovor. To naravno neće ići tako lako. Jer ja pretpostavljam ni da Hrvatska, bez obzira na sve antisrpske aspiracije koje trajno ima, ni Hrvatska baš tako lako neće da prepusti jedan deo svog stanovništva muslimanskoj većini. I tamo postoje vrlo jaki zahtevi Herceg Bosni za trećim entitetom. Tako da tu mnogo komplikovanija situacija, nije samo problem hrvatski predstavnik u predsjedništvu, njemu je zabranjen ulazak u Hrvatsku zato što su muslimani. I u Hrvatsku i u bilo koji hrvatski grad ili opštinu. On predstavlja muslimane, a ne Hrvate. Muslimani su glasali za njega. U tome je problem. Dakle, oni isto to neće da prihvate.
bez obzira na to što možda ne donose kao mi ovako deklaracije. Iako su za NATO, iako su... Ne, i još su unutar tog sistema, to sam upravo teo da kažem. Dakle, i garant su Dejtonskog sporazuma, kao i mi. Dakle, nema revizije tako lako tog sporazuma bez prihvatanja te revizije od strane onih država koje su garanti. Srbi i Hrvati imaju isti interes tu, a to je da njihovi sunarodnici imaju određeni politički subjektivitet. Tako da je to nova tačka o kojoj se ovde kod nas mnogo ne razmišlja, a u principu je vrlo realno u Bosni, barem u onim delovima gde su Hrvati etnička većina. Oni čak, ja mislim, kad odete u Mostar ili u te delove Bosne i Hercegovine, posebno Hercegovine, vi nemate ucid da ste u Bosni i Hercegovini, vi imate više ucid da ste u Hrvatskoj, nego kao što... Da, mada kad se krene od Trebinja, pa Ljubinje, pa se ide prema Mostaru, to su stravične posledice međusobnih ratova. Hrvata i Muslima, još su zapaljene kuće, to ništa nije obnovljeno, to je tolika mržnja. Neće li tako lako da prihvate da budu preglasavani, kao što je ovo slučaj bio sa ovim Komšićem koga su u stvari izabrali Bošnjaci, a ne Hrvati. Tako da ni oni to neće prihvatiti tako lako. Tako da mi tu imamo na jedan čudan način Hrvate kao saveznike, možda jedina situacija da ih imamo kao saveznike, jer oni imaju neki svoj interes i tu može dođe do eventualno nekog udaljenog usaglašavanja naših i njihovih interesa. Kako je moguće da evo danas dolazi u Srbiju Viktor Orban, da on ima više razumevanja za Srbe, iako je bilo i mađarskih zločina u Novom Sadu, Vojvodini, znamo sve, nego od bivših jugoslovenskih republika, naroda, da više nas razumeju Mađari nego Crnogorci kojima smo samo dobro učili. Pa više nas razume Viktor Orban, a ne Mađari. Viktor Orban je njihov predstavnik i njihov vođa. I nema mržnje prema Srbima. Preko njega se to i desilo. Ono što ja nisam mogao da verujem da će se desiti, da praktično jedini pravi naši neprijatelji u Vojvodini su najčešće Srbi. Mislim, poreklom ili rođenjem Srbi, koji mrze Srbiju i sve srpsko, a Mađari su postali kooperativni i oni sa nama sarađuju. Viktor Orban je čovek koji više voli Mađarsku nego što mrzi Srbiju ili bilo koga drugog. I po tome se on razlikuje od ovih naših smešnih komšija kojima je sam identitet i suština njihovog identiteta u mržnji prema Srbiji. Znači, mržnja prema Srbima, to je osnov. To je njihova ideologija, jedina ideologija. Stvaranja nacijama. Oni mogu i sa Amerikom, i sa Nemačkom, i sa nacistima, i sa liberalima, i sa LGBT zajednicom, ma šta god treba. Sa ekološkim pokretima. Da, sad je to nova moda. Tu i oni su sad, Bog zna kako to može zabrinuti za održanje ekološke svesti u Srbiji, jer sve je u funkciji rušenja Srbije. Znači, ako Srbija treba da se sruši, njen suverenitet, njeno pravo da preživi, oni će sve učiniti. Da prvo potkopaju privredu, da bi onda kukali kako eto socijalno se mi raspadamo i kako postoji nepravda. A onda da razruše granice pa da kažu smo mi jedna obična teritorija, da nemamo nikakav suverenitet. Pa onda priča o prošlosti. Oni pričaju Srebrenici da bi zaglušili tu veliku, ogromnu, strašnu, neispričanu priču o Jasenovcu. Pričamo o Srebrenici. Oni lažima zaglušavaju istinu, oni koriste onaj dečiji koncept napade najbolja odbrana i tu su ujedinjeni vampiri sa čičaglišama, Pajim Patkovima, Homer Simpsonima. Znači, ti korisni idioti zajedno sa vampirima koji znaju šta rade, ali ima gomile ljudi koji sve relativizuju, sve gledaju psihološki. Znači, oni ne razumiju da postoji geopolitika, da postoje planovi velikih sila koji ne zavise od toga koliko je obrazovan neko ko obavlja neku funkciju u državi, već svi koji obavljaju bilo kakvu funkciju u državi su neprijatelji. To je suština geopolitike. A naši ljudi imaju taj psihološki kao stav da se ljudi dele na one koji žele mir i one koji tobože ne žele mir i da se ljudi dele na one koji se svađaju i one koje žele da sve bude u harmoniji i da naša deca ne naslede naše probleme. Pa ne pazite, ako se predamo, ako kapituliramo, naravno da nećemo naslediti probleme. Čekaj, oni predstavljaju po Srbiju, a ne oni koji rade sa razne strane službe. A ne, uvek borci za slobodu, nezavisnost, suverenitet, pa po primjeru Orbana ćete to najlakše vidjeti, jer Orban je čovek koji je... Proglašen za fašistu, za neprijatelja slobode. Istarao Soroša iz Mađarske. A pazite šta je on? On je kalvinista, protestant, u jednoj dominantno rimokatoličkoj zemlji. Mislim, njegova supruga je rimokatolička vernica, ali on sam je kalvinista. I on u sebi ima neku tu čudnu oštrinu kalvinističku u ocenama stvari. Taj protestantski praktičan duh. On govori, Mariću, o hrišćanstvu kao o nečemu što je ključna civilizacijska tekovina.
Skoro sam čitao neki njegov skori intervju koji je stvarno fantastičan, ja ne sjećam se sam čitao nešto bolje posljednjih godina, gde on govori o tome da je hrišćanstvo sam osnov evropske civilizacije, da je porodica osnov društva, da on recimo objašnjava fenomen migranata na vrlo zanimljiv način. On govori o tome da se on bori za to da se migranti vrate tamo odakle su zbog loših uslova života ili zbog nečijih namera prešli u napad, taj frontalni napad brojem i kvantitetom prema Evropi i on će se boriti uvek da se njihovi uslovi života tamo gde oni žive, odakle su došli, poprave. I da se inače svi migranti vrate. Pa i da se vrati i mađarska dijaspora u Mađarsku, a ne samo migranti iz Afrika u Afriku ili Bliski istok. Znači on se bori za to da države budu neko i nešto, da države ne budu samo prolazne stanice na putu od jedne države do Brisela ili od Brisela do Vašingtona, nego da postoje granice, države, identiteti, običaj, da postoji nešto što se zove ljubav prema svojoj zemlji, rodoljublje, patriotizam, suverenost. I onda kada vas preplavi ljubav prema svojoj zemlji, vi nemate u srcu mesta za mržnju prema bilo kome. Ako imate ljubav prema svojoj zemlji, ako vi branite svoju zemlju iz nekih tehničkih razloga, iz nekakvih pragmatičnih razloga ili zbog mržnje prema drugima, onda nema od te rabote ništa. I u tom smislu je Orban nama pravi saveznik za 21. vek. On nije saveznik nama za istinu u 20. veku. Tu moramo da se sami borimo uz pomoć Rusije i Izraela i jevrejske zajednice u svetu. Ali kada je reč o 21. veku, Viktor Orban je čovjek koji nam govori o tome da politika ne mora nužno da bude samo neka vrsta medijske akcije na berzi svakodnevno i da svakog dana govorimo nešto drugo da bi se snašli, preživjeli, nego da uz taktiku i strategiju postoji suština koju strategija i taktika pokušavaju da artikulišu. Aleksandre, dobar deo života tvoj otac Vojislav Šešelj je bio u Hagu. Ti si bio obeležen kao Šešeljev sin. Tvoja generacija je tad bila i protiv Miloševića i protiv Šešelja. Smatrali su da su oni krivi za našu lošu sudbinu. Što ne živimo kao u Parizu, što Beču, Londonu. Kako si to primao? Pa pre svega mislim da je taj nekakav entuzijazam kako u stvari Milošević za sve kriv i samo da se skloni Milošević pa kad dođu nove snage... Dobro, ali to je obeležilo tvoju mladost. Pa, znate, ja sam već postao punoletan u vreme vlasti Borisa Tadića, dakle, negde je to otprilike to vreme, ali ja mislim da sad ne može da se naći neka baš krucijalna razlika u tem režimu do 2012. godine. Ali u svakom slučaju pokazalo se kao jedna velika zabluda to što se dešava, to što se tada dešavalo jeste sa tom kampanjom samo da se promene zli socijalisti i zli radikali, kada dođu nove demokratske snage, mi ćemo da živimo kao sav normalan svet. A u stvari šta smo dobili? Dobili smo ekspozituru nekih zapadnih zemalja koja je imala za cilj samo da opljačka Srbiju, da proda svu našu imovinu, odnosno, što bi se reklo, porodičnu srebraninu, bud zašto, i da upropasti privredne potencijale od Srbije napravi jednu vrstu moderne kolonije. A upravo ono što je Dragoslav malo pre rekao, vezano za Mađarsku danas i nekoga ko je na vlasti, a ko voli svoju zemlju. Dakle, malo je i su retki ti primjeri u Evropi danas ili generalno u svetu da postoji jedna takva vlast, odnosno takvi državnici koji su, dakle, u stanju da stave zaista interese svoje zemlje na prvo mjesto, kao što su, na primjer, Vladimir Putin ili Viktor Orban. I to što mi imamo negde u prošlosti, u istoriji, nekakve sukobe sa Mađarima, odnosno bili smo dugo pod mađarskim jarmom, ili su Mađari vršili asimilaciju na teritorijama gde je živeo srpski narod, a bile su pod mađarskom vlašću, ne znači da sada možemo da budemo, dakle, da pamtimo to i da živimo i dalje u tom vremenu, već treba sad da pogledamo možda malo i u budućnost, naravno ne zaboravljajući i uopšte ne negirajući da se tako nešto desilo. I u tom smislu Viktor Orban i Mađarska danas može da nam bude jedan od važnih saveznika, a pogotovo može da nam bude jedan od važnih primjera o tome kako neko ko se zaista bori za interese svoje zemlje postupa prema onima elementima unutar svoje zemlje koji rade direktno protiv Mađarske, kao što je se on obračunao sa Sorošem. Mi treba da se tako obračunamo sa tom autošovinističkom kvazi elitom koja živi, odnosno u Beogradu deluje, propagira sve ono što je najgore protiv srpskog naroda, na svakom koraku trudi se i nastoji da ocrni srpski narod, kao što su, na primjer, aktivnosti oko skrnavljenja spomenika patrijarhu Pavlu sa onim natpisima
abortus je ljudsko pravo, je li tako bilo? Meni se čini da su to bili... Dobro, to nije politička borba, to je krivično-pravna borba. Dakle, i sa tim ljudima koji propagiraju da se u Srebrenici desio genocid, da su Srbi genocidan narod, da je Kosovo nezavisno i da su Srbi sami krivi za bombardovanje. Sa neprijateljima Srba i srpstva. I slično. Dakle, ne možete vi da kažete nisu Srbi genocidan narod, Ratko Mladić je genocidan, ali Srbija nije izvršila genocid i slično. Dakle, genocid je tako krivično delo koje ne mogu da vrše pojedinci, to vrše samo države. To je jednostavno krivično delo tolikog obima. Također, što se tiče Mađara, mi možemo da vidimo i tu jednu veoma veliku brigu za bezbednost svojih građana kod migrantskog pitanja, što nismo videli baš u pristupu naše vlasti, pogotovo 2015. godine. Dakle, Mađarska je stavila interes svojih građana na prvo mesto po pitanju migrantske krize i zbog toga je dobila sve te packe iz Evropske unije kako su oni nekakvi fašisti, ksenofobi i slično, a u stvari ljudi su hteli samo da zaštite bezbednost svoje zemlje, svoju teritoriju i bezbednost svojih građana. I to treba da bude nešto čime se ponose, a nešto da bude za osud. Evo što mene zanima. Šta je tu poenta? Mislim, mi kada gledamo zapravo Evropsku uniju, znači ona ima negde oko 515.000 stanovnika. Miliona stanovnika. Dakle, kad bi svih 5 miliona ljudi... Zapravo, kad bi svih 5 miliona ljudi iz Sirije, iz tih delova sveta, koliko se otprilike procenjuje da ide to, kad bi se svi naselili na teritoriju Evropske unije, a pitanje je da li tamo idu, to bi bio 1% stanovništva. Dakle, ta histerija migrantska, kada gledate matematički... A koliko ima ljudi u Severnoj Africi? Pa dobro, ja govorim o ovim migrantima o kojima smo mi diskutovali, vi ste rekli 2015. Nisu došli iz Severne Afrike, oni su došli iz druge. 2015. dolazi iz Severne Afrike. Ne, oni dolaze u kontinuitetu iz Severne Afrike i to je problem pre svega Španije, Italije, Francuske. Ali ako govorite o ovim migrantima koji dolaze iz pravca Bliskog istoka, znači svi da dođu u Evropsku uniju, a neki ostanu u Turskoj, neki od one druge centralnoazijske zemlje. Dakle, svi da dođu, oni su... Ne, svi idu ka Evropi, niko ne ide u Dubaj, niko ne ide... U prve granice koje se granice sa njihovim zemljama. Čekaj, tamo gde je raj na zemlji, gde su petrodolari, pare... Čekaj, što oni ne idu tamo, nego idu preko nas u Nemačku? I procena je da im treba $6.000 da dođu u Evropu. A čekaj, moraju da imaju svako pojedinačno. Svako pojedinačno $6.000. Za 100 evra. Za $100. A da li oni su zatvoreni za nemigrante, za jako tešku ući u te zemlje i ovako? Čekaj, bez para, kao bogataš, ne možeš ti da uđeš tamo. Šta ćeš tamo? Mislim da se tu kod migrantskog pitanja pravi jedna fabula koja, ajde, govorimo jezikom brojke. Dakle, svi oni da dođu u Evropu, koliko god da ih ima, to je 1%. U velike evropske države koje imaju sisteme asimilacije, odnosno već u drugoj generaciji, oni postaju građani neke Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Španije. Tako je bilo nekada. Pa nekada je bilo i sada je tako, naravno imate sada delove getoizirane po Belgiji, pre svega u frankofonom svetu. Ali je poenta u tome da se oni suštinski, statistički gledano ne vide. Druga je stvar što među njima može da bude ekstremista koji su skloni terorizmu i predstavljaju bezbednostnu pretnju, što smo i videli u krajnjoj liniji, jer neki od terorističkih akata su počinjeni u Evropi, jel tako, od strane tih ljudi koji su emigrirali iz tog regiona Sirije. Pozorište Bataclan u Parizu je 150 ljudi ubijeno. Tačno. I ja mislim da je jedan deo i u Rusiji masakra napravljen od strane tih migranata. Ali da ostavimo to po strani. Dakle, mi govorimo o 1% ukupnog evropskog stanovništva koje kada bi svi došli u Evropu bi bilo tako. Dakle, te zemlje imaju mehanizme njihove integracije koji su mnogo... Dobro, ali kad obiđemo neke četvrti u Parizu, čak i u Atini... Ne, tu postoji to drugi problem, to je getoizacija. Evo recimo, to postoji na Manhattanu, kineska četvrt ima. To je ljudi koji uopšte ne znaju u kojoj zemlji žive, govore svojim jezikom, imaju svoje novine, svoje restorane, nemaju nikakvu vezu sa... A to jeste veliki problem tih država. I čekaj, glavni teroristi ili su ljudi koji su se učili na bosanskom ratištu ili su rođeni u Francuskoj, u Nemačkoj. Znate kako, mi možemo i Tatari i Mongole kad su upadali u Evropu da nazovemo migrantima. Neko će reći da... Pa i Sloveni su migranti bili na Balkanu. I Germani. Dobro, ali mi moramo da imamo svoje stavove. Mi moramo da imamo svoje stavove. Ne samo kosmička harmonija, nego i naši srpski stavovi i odbrana naših interesa. Ti migranti koji dolaze ovde ne dolaze naoružani. Oni su naoružani mobilnim telefonima. To je danas oružje.
Oni su naoružani Pa i Bin Laden vezama. je imao od oružja samo mobilni telefon u nekoj pećini pa je vladao. Da bi oni funkcionisali, da bi oni funkcionisali, oni moraju da imaju vođe, moraju da imaju putovođe, moraju da imaju one koji ih usmeravaju, moraju da imaju one koji im daju finansije, moraju da budu oni koji dočekuju, moraju da imaju oni koji im pomažu da suprotno evropskim zakonima ostanu tamo onakvi kakvi jesu i da šire talas mržnje prema toj Evropi koji dolaze. Pa to je prvi slučaj da ja znam da neko dolazi u neku zemlju, kao nekad u Ameriku su svi dolazili, ali da mrzi stanovnike te zemlje i te narode koji ih primaju. I to je ono što je najneverovatnije. I to je ta vrsta rigidne ideologije koju će oni lako da presvuku u neku... Ne, polako, Boka. Svi ti ljudi živeli su u relativno snošljivim zemljama. Pa recimo Sirija je bila pristojna zemlja. Makar to bila i Libija, i Tunis, i Egipat, i čak i Sadamov Irak ili Sirija, oca i sina. Pogotovo što su bile izrazito sekularne zemlje pre američke intervencije. Sad, kad su ih u arapskom proleću oslobodili od mrskih diktatora, oni su ostali bez ičega. Oni žele da se svete toj Evropi koja ih je uništila. I koja ih prima. Silom ih prima. Silom, pazite, sila Evrope koja živi danas kao anti-Evropa, Evropska unija je anti-Evropa u smislu vrednosti evropskih, je nešto moram da primetimo. Recimo, von der Leyenka, ona napada svakodnevno Orbana. Ona ga napada zbog seta zakona koje štite mađarski narod od homoseksualne propagande među maloletnicima. Pazite, homoseksualne propagande među maloletnicima. Precizno objašnjeno. To ona tretira kao rušenje agende, evropske agende, nekakve ideologije koje oni nameću. Pazite, oni nameću ideologiju. A onda nam kažu da ste članica Evropske unije, vi bi se mogli da ponašate kao Orban. Pa to i Hitler govori. Pa i Hitler je govorio. Postanite deo Trećeg rajha kao osvojeni deo ili pridruženi deo i živjet ćete mirno, ljubazno. Pa pazite, cela ta ideja o tome da živimo kao svi normalni robovi. To je u stvari prevod onoga Novi svjetski poredak je formulacija Hitlera. Da, novi svjetski poredak je formulacija Hitlera. Nova Evropa je formulacija Hitlera. Ideja komesara, pazite, nimalo slučajno kad sam prvi put čitao, nisam mogu da verujem da oni imaju komesare. Namerno koristeći taj izraz. Komisari dolaze, oni daju neke, pazite, dolaze nijotkuda. Neki čudni Slovaci, Nemci, Austrijanci, iz Normandije, iz Katalonije. Čak i neki penzioneri. Oni dolaze... Recimo ovaj Kukan je penzioner. I onda oni komentarišu istorijske stvari koje se nisu vekovima rešile od strane akademske elite naših zemalja, recimo na Balkanu. Oni dolaze i onda oni presuđuju, seku Gordijeve čvorove. Znači, da biste sekli Gordijeve čvorove, morate da budete Aleksandar Makedonski. Aleksandar Makedonski morate da budete. Ne budete neki Kukan ili neki ludak. Da li ti evropski komentari bez ikakve odgovornosti će određivati našu... I običaj naši, i način na koji se ustrojava naša porodica. Pogledajte gde ti ljudi idu. Da li ste vidjeli negde evropskog komesara da je došao, na primjer, u Francusku da kaže šta Francuzi treba da radi? Nisam čute prsuk. Taj Slovak, da dođe Lajčak sad na primjer... Čekaj, zamisli da arbitriraju... U Nemačku ili u Češku. Ili da kaže šta vi radite to... Makrona i generala koji prete državnim udarom u vojnom kupu. Dakle, to se dešava samo u tim nekim zemljama koje su izgubile, nažalost, svoj suverenitet posle pada Berlinskog zida, koje su postale pridružene zemlje NATO pakta i sada ih zapadne sile koriste u geopolitičkom smislu kao topovsko mesto u nekoj konfrontaciji prema Rusiji. Koja je neposlušna, ali ne šalju u Crnu Goru ili negdje koji su kapitulirali. Šalju svuda, u sve zemlje koje su bile bivše zemlje realnog socijalizma, one budu na taj način, njima se na taj način upravlja tako što im dolaze direktive iz inostranstva, dolaze im ti neki ljudi koji nemaju nikakav politički legitimitet, koji ne predstavljaju tako uticajne evropske zemlje. Evo Lajčak, on je obavio akciju u Crnoj Gori, referendum, Crna Gora postala nezavisna. Specijalac za ova naša balkanska pitanja. Da, on i Lipka dobili vile, sve, onda je bio visoki predstavnik u Bosni, tamo je bio nemilosrdniji nego Peti ali onda ima malo mazohistički nešto i kod nas kada mi očekujemo da će on biti na našoj strani ili da će biti objektivan u nekom sam novom dijalogu koji se sad vodi. I voli Ćevapčiće. I to je naša ideja da je to ljubav. Mnogi od njih znaju srpski, nije to problem, nego oni štite interese svojih država ili te nadnacionalne strukture koje predstavljaju. U ovom slučaju Lajčak štiti interese Evropske unije. Možda i Nemačke koja ga je direktno... A naravno. I ko zna čije interese? Mi ne možemo čak da definišemo čije to oni interese
podržavaju, s obzirom da francuski narod nije listom uz tu novu evropsku politiku, da veliki deo nemačkog naroda nije uz tu politiku, da u Austriji slušamo glasove, da u čitavoj Evropi, da ne govorimo o Englesku koja je otišla, o zemljama koje ne pripadaju Evropsku uniju. Dobro, Albokan, evo, mi smo imali proteklih godina veliki uzlet tih sovereničkih pokreta i u Nemačkoj, i u Španiji, i u Italiji. I to je splasnulo. I to je splasnulo. Afere su probušile to. I gledaj, i oni su to je medijska borba. Znači, neko se bori za suverenitet. Evo, afera Ibiza. Oni ruše Štraka i Gudenansa, koji je naš zet, i znači, i dolaze zeleni. I sad, taj zeleni džihad, koji preti Srbiji, ne može tako... Kako Srbiji preti? A preti tako što... Ekološki džihad. Politička ekologija. Da, evo oni kažu, ima da vam zatvorimo termocentrale. Zašto vi dajete džabe struju ovom narodu, nego ima da bude evropska cena. Ali to je konfrontacija protiv Kine, cela ta priča oko ekologije. Kako bi se sada, to bio jedan od razloga sprečavanja nekih novih kineskih investicija u istočnoj ili centralnoj Hoće da zaustave, da prevedemo na srpski, kinesko prisustvo u Evropi, to oni žele da urade. Kinesku investiciju Kostolac 2, to je jedna moderna termocentrala koja se gradi. Što je naš nacionalni interes da dođu Kinezi, da budu što prisutniji, što je više moguće u Srbiji. Dakle, nas je iskustvo naučilo da kineske i ruske investicije koje dolaze u Srbiju, dolaze tu da ostanu, da posluju u našoj zemlji, da budu prisutni u našoj zemlji na Balkanu, a ne samo zbog velikog iznosa subvencija kako bi ovde opljačkali i prodali imovinu i posle se vratili u svoje matične zemlje, kao što smo imali slučaj sa, na primjer, Amerikancima u Sartidu. Takođe, ta generalna politika nije samo prema Srbiji, suzbijanje nekakvog malignog... Šta nije točno? Pa Sartid je poslao po tržišnim uslovima. Sartid je vraćan za $1 Srbiji. Jeste, ali je kupljen kad je bio u gubitku. A za koliko je kupljen? Za 23 miliona. Jeste, a koliko je vredeo? Pa sad vredeo onoliko koliko je plaćeno na tržištu. Amerikanci su došli, iskoristili su to što imaju poslušnu vlast koju su postavili, svoje marionete. Oni su opljačkali našu nacionalnu imovinu. Nemcima 800 miliona. Oni su opljačkali našu imovinu za $1. Država je preuzela dug Sartida prema Krupu, najmoćnijoj nemačkoj korporaciji. 800 miliona maraka duga je preuzela država Srbija, a onda prodala za 23 miliona Amerikanci. Kao što je Fiatu dala garanciju od 750 miliona evra ili preko milijarda. Više od milijarda evra je šteta oko Fiata. Srbija... Ne, važno je, zašto je... Ali to nije radilo. Država je morala nešto da uradi u jednom i drugom. U ovom času Fiat neće da isplaćuje plate radnicima u Kragujevcu. Do današnjeg dana je Fiat dobio skoro 150.000 evra po svakom radniku koji je tamo zaposlen. Šta bi se desilo da je država tada, te godine, dakle to je bilo pre 13 godina, 14 kada je došao Fiat u Srbiju, dakle da je tim radnicima isplatila po 100.000 evra? Pa manje bi bila šteta nego što je potpisala ugovor sa Fiatom. Sad, da li, i svaki put dolaze... Često to ne razumemo. Ove zemlje u regionu, i Bugarska, i Rumunija, i Slovačka, oni nude još veće stvari. I oni se otimaju da dobiju tu novu tehnologiju, jer ko bez koje nema. Sama Mađarska koju ste pominjali i hvalili, pa Mađarska je primila, mislim, 8 ili 9 nemačkih fabrika automobila i podigla značajno svoj BDP i sebe stavila na kartu prostu država u kojima se investira. Slovačka je napravila ogroman posao, recimo najpre sa dovođenjem Kije. 4 fabrike automobila nisu imali nije. Od kojih je Kina fabrika u Slovačkoj. Bivše zemlje Austro-Ugarske se objedinjavaju po nekim drugim principima. Dakle, ne, čekajte ljudi, ali to je prosto tako. Ne možemo mi sada da idemo, nismo mi, ne znam, tehnološki i naučno savršeni toliko da budemo lideri u nekim novim industrijama. Ja bih jako voleo da smo mi, ne znam, Južna Koreja ili da smo Sjedinjene Američke Države, pa da, ne znam, mi pravimo Apple. Dobro, evo, nismo lideri. Koliko su to dobili Kinezi u Ziđinu subvencije? A šta su dobili Kinezi nešto? Jesu Kinezi, koji je trenutno taj za kratak rok kineski interes da preuzmu basen Bor? Pa ne mogu ja da tumačim kineski interes. Kako možete da tumačite mađarski interes? Oni imaju za investicije i oni će od toga napraviti... Ali o tome i govorim, dakle, dolaze da ostanu da posluju, a ne da opljačkaju. Ja bih samo bi dodao jednu dimenziju ovome svemu, posebno pošto smo pomenuli ekologiju. To su sve specijalne operacije. Nije to ekologija, ekološka svest. To je operacija ekologije. Kao što postoji operacija medijske slobode. Postoji operacija nepravde u društvu.
Postoji operacija afere u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A to ne znači da nema nepravde i zagađenja. Pokušam da kažem nešto ljudima, jer to je ono što je, mislim, da najvažnije, bar iz tačke gledišta koje zastupamo neki među nama. A to je, operacije govore o tome da mi više nemamo ne postoje lokalne teme. Znači, ako se dešava pravda za Davida, to je opšta tema, kao arapsko proleće. Ili za džena kao otpor, u Sarajevu. ili bilo šta od toga. Znači, mi moramo da naučimo jedan put zauvek da više ne budemo, kao što sam rekao, kombinacija Čiča Gliše, ne znam, Paje Patka i Homera Simpsona, a da vampiri guraju te naivce, da se sad bore za ekologiju, pa onda značajne ličnosti našeg društva stoje pred bagerima i oni ne daju, onda daju intervjue naravno raznim novinama, onda ljudi koji vole te ljude da gledaju na televiziji, na filmu, onda kažu, jao, vidiš kako je to hrabra jedna osoba, kako se ona bori za zelenilo, za svežinu, za prirodu, za budućnost, da dišemo čisti vazduh. I vlast hoće da nam naravno budemo oslobođeni svoje industrije, privrede, pravde, suvereniteta, nezavisnosti, samostalnosti i da kao idioti idemo tamo gde nas ti vampiri upućuju. Znači, ta ideja da ne postoje lokalne teme, to je nešto što bi morale da nauče oni koji imaju ispod prosječni nivo inteligencije, a sebe predstavljaju građanima, a koji prave nenormalnu grešku tako što ti prividi utiču na njih. Znači, priča o ekologiji ne sme da utiče na vas, da ne shvatite da uopšte nije reč o planini, reci, ne znam, zelenilu, nego je reč o napadu na državu. Napad na državu, ne na režim, ne na vlast, ne na ministre, nego napad na državu i napad na srpski narod. I kao što je rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici i samo u Srebrenici, a ne na mestima raznih pokolja, masakara, strašnih stvari koje se dešavale između sva tri naroda u građanskom ratu. Ne, samo Srebrenica, ništa ne znači ono što je bilo pre toga, samo Srebrenica. Tako isto i sada. Oni samo gaze svoju putanju, a ti naivci naši, kao i 5. oktobra 2000. kao i pre toga, oni samo ponavljaju tu horsku pesmu i pevaju pesmicu o tome da hoćemo lepotu života, nećemo nepravdu, ne shvatajući da nova vlast, ako bude došla od strane Evrope i Amerike, sadašnje kakve su, ona će zadržati sve loše strane ove vlasti. A nažalost neće zadržati najbolju stranu ove vlasti, zbog čega mi ovde sedimo i govorimo, ne da bi hvali neku partiju ili nekog političara, nego zato što postoji jedna nacionalna agenda koja omogućava da se prvi put posle 80 godina o Jasenovcu govori u Akademiji nauka i da se dodale zahvalnice i izgovore te rečenice i da se ti nesrećni ljudi, ta deca iz Jasenovca preživela, pojave pred nama. Pa oni su mi svi ispovedili da u svom životu nisu smeli ni porodicama svojim da govore o svojim stradanjima. A kamoli da u javnosti nešto mogu da kažu. To je bilo zabranjeno. Sada nije zabranjeno. I dok ne budemo shvatili da je suverenistička, nezavisna, slobodarska logika preživljavanja srpskog naroda, srpska ideja i srpsko stanovište i ta ideja narativa u kome mi moramo da znamo da je najvažnije od svega je to da smo mi Srbi žrtve genocida u 20. veku i da na osnovu toga gledamo u život u kome ne može da odvojite prošlost od budućnosti, sadašnjost od prošlosti. Znači, to je sve pomešano u jednu celinu. Ozbiljni narodi, ozbiljni političari, ozbiljni državnici i ozbiljni intelektualci to razumeju. Jer živimo tako. Mojte biraj reči, napašćete gore nego me. A pustio si me da sve izgovorim. Čekaj, šta bre, mene napadaju? Ti si gledao neku emisiju Marko Vidojković, ovaj srpski Andrić. On izgleda kao Andrić ovako na prvi pogled. Da, baš izgleda. Ima tu Eksiku, gospodsku ambasadorsku. Kao Evropska unija što liči na Evropu. Ja ne gledam, gospodin Marić, ja ne gledam te vaše emisije koje vi gledate. Ne, pa ti si mi rekao da me napao. Čekaj, napao me taj Vidojković. A nešto imate u sukob neki u javnosti, kaže da ste razgovarali telefonom. To sam vidio neki insert sinoć na internetu. Čekaj, zamisli taj Andrić da citira Škora. Pa čekaj. Čekaj, Andrić citira Škora. Pa čekaj. Pa je moguće. Pre svega ovo što je rekao Dragoslav, jeste to pomodarstvo sad sa tim nekim ekološkim temama, zelenim pokretima, to je pre svega usmjereno na to da se očekuje da u Nemačkoj krajem godine na izborima pobede zeleni. I sad, ekologija je jedna od najpopularnijih tema u Nemačkoj, ali Nemačka to sebi može da dozvoli zato što je Nemačka neuporedivo razvijenija zemlja od bilo koje druge balkanske zemlje. Oni se trenutno bave sada tim ekološkim pitanjima, pošto su svoju industriju već odavno rešili. Ali ja moram da kažem, ja moram samo da kažem jednu stvar, što je rekao gospodin Stanković. Ja nisam protiv stranih investicija. I da je Voja Šešelj... Hvala vam, nastavit ćemo razgovor neki drugi. Nastavit ćemo. Mi ćemo pogledati što nas očekuje nastavku jutarnjeg programa.